حفت خشک و برایên temenê wan di navbera 45 salî de ne hatine ji bo yekem car wekû mirovekî 18 salî daxwaza nasnameya xwe bikin. Ev qas salê temenê wan bê nasname bê xwendin bê belge bê ku karbin tiştekî li ser navê xwe deynin derbas bû. Silêman û stêra û ciwanin û çarê din di hundir de ne hevdîtina fermî dikin. Stêra dibêje tu carî ji bîra wê naçe roja wê ya dawî li dibistanê dema ku jê re gotin bes were. كارم التعالية دولتي دا أبدا ند مشية شاهد تعريفة أوجي جبو سفركي مثلا تاري حسكي حاجز مع تبسكنني أوجي اعترافي بيناكن أو شاهد تعريف فيها مختار ختمة مختار ليه إنه توجد وردة مكتومة. هفجينا ده مواطن. هفجينا مجي مكتومة. مو شاطر بون يعني من أول تاني درت كتن حتى ما مستيمة ندفع بون أم دج مدرسة بقرن يعني شي لازم بأم حاضر جوارا حيفا أي وكوا بس يعني حكومتنا ندهشت جنها بيدا ندهشت عم بخوينا جبروا له أم إيش الشا حفتها اشتانها ما بطلت كر صراحة صايدة من هات مسجل هذا مكتوب مان أما ده حزار ويازات وازدا إيه أجنبي أو أنا بون مواطن إما أموله مان. قۆناغا دوویەم ji پرۆسەya wergirtina nasnameyane piştî ku di qۆnaxa yekem de nav hatin tomarkirin. Hevdîtina fermî ya hikûmetê bi malbatan re dest pê bû. Têde bi awayekî veşartî li jine bi wan welatiyan re yek bi yek rûdinên. Li jine jî ji dadwer karmendên nifûsa dewletê karmendên rêveberiya Xweser û Rûspiyên deverê pêk tê. مر نخوياي حتاني تشقي سوي بردوام بكي يعني كيماني وسمها بردوام بكي. Hetanaha Wezareta Navxweya Sûriyê daxwaznameya tu kesî red nekiriye. Lê divê rê û cihên yasayî berdewam bike heta wê dema ku nasnameya xwe werbigire. 10,709 du malbatên Kurdiyên Sûriyê ku dikin 10,516 kes navê xwe ji bo wergirtina nasnameya Sûrî tomar kirine. Tenê ji parêzgeha Hesekê 10,773 malbat. li parêzgeha Helebê ku Kurdên Kobanê û Efrînê ne 75 malbat, li Şamêsî û 2 malbat, li Dêra Zorê û Reqa yek 2 malbat. Yên Kurdiyên Sûriyê yên ku bê nasname ne. Navê xwe tomar kirine ji bo wergirtina nasnameya Sûrî. Vivien Fettah, Rûda û Qamişlo.